Now, before I start the lesson this afternoon, nagkararag tayo kakabsat. Our Father, we come to you. Duman pa'y adu dagiti kaguluhan, kan adu dagiti problema, sufferings, pain, troubles, iti aglalaw. Ngem ti joy, ken peace, ken hope mi apo, gapugeng ka. Ket ti dayti apo agundaway, what a blessing that we can come together and sing songs to your glory, hear testimonies, render special numbers, encourage one another to our presence, and most especially to listen to thy word. Lord, you said in the Bible, when two or three are gathered in my name, I am in the midst of them. We have more than that, and we thank you for your presence in our midst, though we are not in one place. But we thank you, Lord, that your presence unites us. Bendisyon nga rod Apo, dating a moment, may we feel your presence again and the power of your word to convict and enlighten our minds. Help your servant, Lord, give me strength and energy, and pagasam Apo ten anayin ti adipen mo iti dating agundaway. In Christ's name we pray. Amen. This afternoon, I would like to bring to you this message that I have studied many years back. Nagkalkalkalak lang kakabsat kadagiti lessons ko, kadagiti naglablabas, to take a look at some of the devotionals that the Lord had impressed in me years ago. Kat dahiti di may nga nakalkal ko kakabsat nga into di ako kanyak nga message years back. I'd like to share it with you, although naglabasin iso na kakabsat, but it can do a lot of things for our future. Hanayin di apo dahiti nga message para lang tinaglabas. No digat into di apo dahiti nga message para iti masakbayan tay aming nga sangapadan. So let me share to you the message entitled, Four Powerful Family Virtues. Four Powerful Family Virtues. I like using the word powerful nowadays because that's what we need. We are powerless. We are helpless. Ngem ti apo kakabsat, isut mang pabilid kada tayo. Now, in this usage, naaramat deti word nga powerful, which means it can make a big difference kadagiti pamilya tayo kakabsat. You know, the greatest characteristics that makes a difference in our family are not in terms of material things. The Lord Jesus is very clear. The principle kat philosophy nga naggapukeng kuana, he said that a man's life does not consist in the abundance of the things which he possesseth. Saan nga di kaado iti naindagaan nga kinabaknan or quantity of wealth iti pangrukudan iti biyag iti maysa nga tao. In application, what makes a great family is not riches. What makes a great family is not a lot of stuff, it's not a lot of things. Thank God kadigito'y kakabsat because even our Lord is very generous. Ayat tiya po. Every good and perfect gift is from above. But what makes a great family are these four character traits that I'm going to share with you. So, as families, we may not be the richest, we may not be the most prominent. That's not that very necessary. It is important when it comes to our testimony because it's influence. But in the eyes of God, God wants us to be faithful in these four areas. Kaya tiya po kakabsat, ngagbalin tayo nga committed, ken faithful ken kuana, kadigito nga upat nga virtues. And as fathers, mothers, it is our duty to ensure and to pray that these virtues are always cultivated. No cultivated kung natin kaslamula nga mataripato kakabsat. Let us ensure nga digito nga upat nga virtues, uno kasla pillars, adigi, kat adada nga makultivate kadagiti pamilya tayo, tapnon maayo ti apo, may daydayaw iti apo, iti biyag tayo, kan iti pampamilya tayo. Kaya taymot lang nga maayo ti apo kakabsat, thumbs up, amen? Okay? Kaya taymot lang nga madaydayaw ti apo, amen? Okay? So, ulitin kakabsat, the greatness of a family is not in terms of material wealth. That is the world's mindset. Dito di pagkokompetisyonan ti lubong. Ngayon datay, we are not joining that competition. No, because we run a different race. So, allow me to share with you these four powerful family virtues. Number one, kakabsat, is, number one nga characteristic ti family nga dapat committed kan faithful day ti apo is number one, walking in the way of the Lord. Walking in the ways of the Lord.
Masapol nga datayo ken dagiti anak tayo, siguradon tayo nga ti pagpagnaan tayo nga dalan ket dagiti dalan nga intuding iti Apo. Laglagipon nyo kakabsat, nakag-adu iti dalan, ngamahan nga aming nga dalan, agturo nga para ti Apo. That always lead to God's glory. Not always, kasla kumata salvation, kuna dagat, di may nga padi, di pasukin idi. Kat, kuna na kat, pinatamaan nak, nagbunyag, iso na tinaminsan. Kat, pinatamaan nak kakabsat, kuna na nga kasta. At dakit din ti kuna na hanay bagat jenagan ng obvious kuna na at dakit din ti may nga pastor dito'y pasukin talo nga palapag deta kapilyada kuna na kakabsat kadi baga na nga may salat dalan nga mapanlangit kuna na ket di kadi gagayem ken kakabsat deti tiyendaan tayo ket dingamin. Adu nga dalan ti agturong deti tiyendaan. Depende yun at naggapwam, kunana. No naggapukat San Juan, di kat daya ti paggapwam nga dalan. No gapu kayan tat susugaan, di kat lao ti paggapwam nga dalan, kunana. No gapu kayan ta barangay 1, di kat amyana. No gapukat barangay 2, uno inak. Di kat agapukat abagadan. Ibaganagit din nga may sat dalan na mapanlangit. Kasla da tiyendaan na, depende ta naggapwam, adu nga dalan ti mapanjay tiyendaan, kastamot ti mapanjay langit. Kung na nagagawsat, nangusar ti ilustrasyon, ngam ilustrasyon nga mangitunda king kat impyerno kagawsat, nakabutbutan nga ilustrasyon di jay. Okay? Kati tinakalawlawag yan ta Bible, kuna ni Apo Jesus, kat I am the way, kuna na, may salat dalan, T-H-E, I am the way, the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. Kat aduntot dalan nga mapan di impyerno, gaputa pinati dagakabsat, tihan na usto nga ilustrasyon. Kat nakabutbuteng nohan nagayam usto di dalan nga sinurot mo. Kastamot ka, digiti pamilya tayo, inumampay save tayo, secure tayo, amutay nga langit ti papanan tayo. Ngem habang nga data yung agbibya, kadagdaldalyasat ti dahi ti rabaw iti daga, at dada digiti bendisyon ngayon sagana ti Apo ti masangwana na aldaw. Ti arig nagakabsat kat promised land. Ngem intuding mo ti Apo ti dalan nga masapo na pagnaan tayo. So let us make sure that our families remain strong, faithful, and committed to walk in the ways of the Lord. In Genesis chapter 18 verse number 19, for I know him, dahil kakabsat kat ni Apo Diyos, testimony na may panggap kini Abraham. God spoke about Abraham and God said, for I know him, Abraham, that he, Abraham, will command his children and his household after him. You see, every father, praise God, adani Tito Moises, good afternoon Tito Moises, Tito Romy, good afternoon, Brother John, good afternoon, Preacher Glenn, okay, Brother M, soon to be a father, hopefully, by the grace of God, Brother Lawrence, okay, hopefully soon to be a father also, amen. Let's be like Abraham. Look at what God spoke of him. He will command his children and his household after him. Mandaran nanto dagiti anak na kanti si bubukel nga pamilya na nga sumurot ken kuana, what will they do? Where will they go? They shall keep the way of the Lord. Dakkel nga responsibilidad data nga naisaad ti abaga tayo nga ama. Uno inna, uno datayo nga naganak. Nga intayo mandaran, influensan dagiti pamilya tayo nga sumurot da kada tayo. Tapnon sang kamaysa tayo nga agtulnog o nagtungpal kadagiti dalan ni Apo Dios to do justice and judgment. Nga aramiden tayo iti apagiso ni pegayam ko Brother John Ray, good afternoon. Ni Sir Erwin. Oo. Yan, mga fathers na tong mga to. Biruin mo, Sir Erwin, kaano la di ububing tayo aya? Ha? Nagubing-ubing tayo tatangkat fathers tayo mo tayo. Amen? Actually, kakabsat, let me just put this a little space. Jack, ma-imagine, Sir Erwin, nga tatangtan, kas lang feeling ko pelang, ubing na pelang, young people to be. But you're already fathers. Kat daytoy kakabsat, divine nga privilege, naggaputi Apo daytoy nga sagrado nga responsibilidad kadating ama. Nga ti obligasyon tayo kakabsat, the verse please, okay, to do justice and judgment, that the Lord may bring, kunana, nakita nyo kakabsat, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. At dangamin promise ti Apo kan Abraham.
Ngam dating nga promise kakabsat, masapol nga the condition na, and Abraham and his family had to keep the ways of the Lord so that God can fulfill his promise that he had spoken upon him. Our future, in our future, the promises of God are waiting for us. Tandaan nyo kakabsat, the future tayo uncertain, hantay amon anang tutpaspasamak, but one thing for sure, dagiti karkariti yapo agor uray da kada tayo kakabsat ti masangwanan ngal daw. And it is our sacred responsibility to influence our family in the ways of the Lord. Kaya't nangasawon kakabsat, first thing, dapat ammo tayo no anya digiti ways iti yapo. Tapno ammo tayo iti isuro tayo kadigiti pamilya tayo. Isud gapo na nga dadigitoy services, at dadigitoy meetings tayo kakabsat. Kaya't nuhan nyo pa'y nangagan digitay lessons ni Pastor John T. Monday night, kun Friday night. I want you to contact Preacher Glenn. Please make sure nga mga ganyo kakabsat digijay nga teachings adal, because isuda iti mangisuro kada tayo ti dalan ngayon tayo isuro kada iti pampamilya tayo. You know, education is very important. I always inculcate that. Tikuna ni Pastor John kakangkanayon, you cannot practice what you do not know. Narigat ti ag-drive no dimam mo, madisgrasya ka. Narigat ti aglangoy no dimam mo, balnad ka. Narigat ti agluto no dimam mo, maksat tadanom. Okay? Narigat kakabsat, iti agpartit kalding no dimam mo, madinto na ang dudtutraman nan kakabsat. Kastamot iti panangidaulo. Narigat no hantay amo, dagiti pagayatan iti apo. So I'd like to encourage you, dakkel nga opportunities ngayon iti apo. Dinggan tayo kakabsat. Ket by ante nga tiyapo ipakita na ijibiyat tayo dagiti banag nga isuro tayo kadigiti family. Nagpintas, let me read the verse. Kunana, God said, I know him, amok nga kunana, he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord. Amagnadan to kadigiti dalan ni Yehova to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Last night kakapsat, agsarsalita kam nga asawa ta agipulong kanyak ni Mrs. deti behaviors ni Kirk. Kirk is watching right now, he is there. Dalang dito dati kat adama ni Jayeng kakapsat, kitam ti ubran eting ubing talaga nga he needs supervision, close supervision and monitoring. Ket agdada digiti aramid din lang kakapsat nga uncontrolled, ket nga sawan deti kudutan nan ading na, saktan na no daduma, dati agar aramid ka digiti banag nga hanapang panunutan. So, kuna na alag ibagat king ka dati tapno risakmot lang iti mangkuwakan niya nang at least tapno lang amom. So, na-burdenan nakakabsat. Iti bigat kinasaritak, nag one-on-one kam kinikirk. So, nangalak ti belt. Now, tell me what's your problem, kunat. Ang hangko din na problema na nga parikot no dikat anat among nga bad yan tabiyag mo kung naking kuanan. So, in-explain na ko na ano dati word na itayan, at digiti aramidat nga jak pampanunutan. Amo namot kakabsat, he is aware of it. The exact words ko na may mga ginagawa po ako na hindi ko iniisip kung tama o mali ko na. Ala, daki nga padak na parents, palagay ko, same case, digiti anak tayo ala. Foolishness, ada ubraan da, di da pinanunot numayat uno madi, basta inubrada latan. So kunat, kasano nga tat panang isurok dito apo kunat, okay. Now kunat, ito mo ta imam, anak ko ta bautan ta, da problema yan ta imam. Binaot ko, pa! Apo, lima baga, sa tata belt, di pinagbaot ko. Now kunat, next time, no deta nga ima, agaramit iti banag, nga hanap, han mo pinanunot, no right o no wrong, ikatapat deta nga ima, dito nga belt. Okay? Hanna mabelt deta nga ima no tinobra na usto. So make sure nga no sakbay nga gamat deta nga ima, sakbay nga gunay deta nga ima, panunutom lang ti aramiden lan. Because no hamo pinanunot ket nagaramit ti made, belt ti katapat deta nga ima. Maminsan pa nga baot, pak so namindo nga baot kabsat. Okay? Agsangit no, don't cry. Di kan kakabsat jay saka namanan. No. Deta nga saka taray didi unig ti kapilya mangisungsong. Okay? Apay nga deta nga saka taray, hanapang panunutan di pagturturungan deta nga saka. O, baot mo na, pa! Binaut ko man di saka nan, kunak next time. Deta nga saka, no, agaturturong, nga hanap pinanunot ti pagturturungan nagat madim,
Belti katapat. Deta nga saka. Okay? O, may sapay. Pat. Kakabsat, after 5 minutes, makita tinagnak man di ubing. Usto di kunana ti Bible. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it away from him. Walang tatalo mga kapatid sa palo. Hantay mabuting nga mangbaot dito Amerika, diya ka muno anati kwat gobyerno ka, upsat ng Bible is Bible. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Han nagnakam kakabsat deta ubing, no talaga nga han namarik na nga dakas yung ubraan na. So, duty tayo nga naganak na talaga dayjay. Narigat dakkel sakripisyo ti mangpatanor. Saan lang agpadakkel? Nalakadakpadakkel ti ubing kakabsat. Ibatim lang yan ta kitchen, dumakkelan. Bayam nagkaralo ka trep, dumakkel ta ubing. Tinarigat kakabsat di agpatanor. Kasi di agpatanor ket breeding eh. Ha? Kasla dete agbreed tipang panlut nga manok. Di kita walay nga manok kakapsat ket kung kuna brat kumpor may purpurwak mot kanunda. Ngem no manok nga pangpanlut kakapsat sensitibo. At the special nga kanunda breeding ang tawag doon. So, digiti anak tayo kakabsat, masapol nga good breeding by the grace of God. Kikinararag tayo, it's not easy. Ngam masapol nga good breeding ti upbringing da. Okay? Han nga nalaka kakabsat, iti mangpatanor iti anak. Ket masapol nga ammo tayo dagiti pagayatan ti Apo, ket idalan ti ida nga magnati pagayatan ti Apo. Kita nyo kakabsat ti warning di Psalms chapter 1 verse 1. Psalms 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Hante kayat nga dumakkel digiti anak tayo, nga ti masurutan da nga dalan digiti managbasol. Nga ti makabarkada daket digiti mangsulisog kadakwada nga garamid dakes. Wenno mangsugsug kadakwada kakabsat, nga mangisubba iti panagbiadda nga makadadaulan iti masangwanan nga aldawda. We don't want them to walk in that way. Di ba mga parents, we care for our children, isn't it? We love them so much. We care for them so much. And we believe that the greatest good nga surutan digiti anak tayo ket awan sa bali no saan nga digiti ways of God. Dagiti pagayatan iti Apo kakabsat. Iso nga we don't want them to walk in the counsel of the ungodly, in the way of sinner, nor in the seat of the scornful. Iso nga malaksid ka day jay panang disiplina day kadakwada number 1 jay kararag. Iso nga di kalman, idi malem, ti topic, di message ko kabsat, 10 powerful prayers for our children. Nohan nyo pa nangag day jay, it's in the live stream. Padasan nyo to kakabsat nga dinggan. 10 powerful prayers for our children. Nasisita nga mindset dagiti nga banag ka mga gantayo. You know, deti nga isurusuro tayo kadigiti anak tayo, laglagi po nyo kakabsat. Listen to this very carefully. The ways of God that we teach to our children is not always the popular. Han isod popular deti kakabsat. It is not what the world always practice. Han isod deti ti common nga makikita tayo kadigiti aglawlaw tayo. Unique daytoy nga inted ti Apo kada tayo. Unique nga dalan. Unique nga wagas kakabsat. So, hanti surusurutan di ka adwan, ti surutan tayo, di pagayatan ti Apo. In fact, at the warning ni Jesus Christ, Matthew 7:13. Matthew chapter 7, verse number 13. The Bible says, enter ye in at the straight gate. Sumrut kay ka DJ kwa kung na ginalintag nga gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. That is a great warning from the Lord Jesus Christ. Nalawa iti ridaw kunana, dakkel DJ alad, anak ti Ilocano gate. Gate kuna dilatan, okay? Dakkel J gate ken nalawa DJ dalan nga agturong ti pakadadaulan ket adu iti magna iti dayjay. So, brethren, this is very clear nga digiti ways of God is not the popular ways. It's not the most common. It is not what you see on social media more often. It is not what you see on Facebook or Twitter or Instagram or TikTok very often. But it is what the Bible says. So it is a very important decision, vital commitment we make
for our families, that we commit ourselves to walk in the ways of the Lord. Amoy tinagpintas nga kaslang wish ko na tayo, kat mangeg tayo kumang aggaputingiwat kadigiti anak tayo, ti kastoy nga kararag. Dede kuma pagkararagam to di anak mo to no dumakkelan aya. Kung ang anak ko, agkararag ka man anak ko, dinggat man ta prayer mo. Kunanan to kuma, Psalms 25, dito to kumat prayer na kakapsat. Psalms 25. Kunana, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let me not mine enemies triumph over me. Verse 4. Kunanan to kumati apo, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Nagmayatan kakabsat nga mga gan. Uray ka lang at tamakan luwa aya kakabsat. Makasangit tarit nam. No di anak mo, kat ti araraw na ti apo kakabsat, kat kunana apo, isuro na ti aramidek. Apo, ipakitam kanyak ti dalan ko. Apo, saan nga ti bugod ko ti surutek, no di kat ti pagayatam apo. No kunan to di anak mo ti kararag na, Lord, not my will but thine be done. Once nga di anak tayo, kas giant ti prayer na kakabsat, successful di pa nang isuro tayo kadakwadan. It's not always easy to impart, inculcate, and cultivate such kind of mindset and attitude to our children. But that should be the commitment and prayer that we have for our families, that we will walk in the ways of the Lord. Amen ba, kakabsat? Amom no kasi, di prayer ta anak mo, uray nga tahang isot kabaknangan ng kakabsat ko na, apo anak ko, deta nga kararag mo, itunda na ka tinabalegi nga panagbiag anak ko. Anak ko, deta nga prayer mo, hana adayo ti prosperity king ka, pag prospero na ka ti hapo anak ko. Maintainum deta nga panunot anak ko. DJ pagayatan ti hapot pagpanurayom saan nga ta self-will mo't mangi-drive ta biag mo. Amen? Number 2 kakabsat, nga family virtues, excellent and powerful family virtue. Nga masapol nga kitan tayo nga dagadigiti pamilya tayo. Number 2, the love for the Lord. The love for the Lord, panagayat iti apo kakabsat. Do not underestimate this principle. Because if you will not love the Lord, you will love something else. And what you love will determine the kind of life you will live. No anya dyan na surusurum nga inayat kakabsat, agbali na destiny neta. No inayat mo iti pirak, iso agbali na destiny pakadadailan. No inayat mo iti dakas, akat pakadadailan. Ngam no ti inayat mo kat ti apo kakabsat, nasaya at nga banag. So be careful of what we love. Let us check our hearts constantly. Because no anyat na surusuro tayo nga inayat, agbalin nga destiny di panagbiag tayo. Now, the Lord had instructed the men, the fathers of the nation of Israel, in Deuteronomy chapter number 6. Ilan yung kapsat? Deuteronomy chapter 6. We'll start in verse, let me see, Deuteronomy chapter 6. Just go to that chapter. Okay? Hear, O Israel, verse number 4. Okay? Ayan. Kunatiya po, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. You see that? It's inclusive of everything. Do not just love God with your heart, but with your soul and with your might. So that comprises everything that you are. Okay? So therefore, kakabsat, verse number 6, kita nyo verse 6. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart, amoy palubos nga mapugaw, and thou shalt teach them diligently unto thy children. No, agda napasnet nga ipaganat gatay kadigiti anak tayo, jay panagayat ti apo kakabsat. You have to remember, the hearts of our children can easily wander. Naggalisto kakabsat. Aya. And shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up. Verse 8. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts. Isut ibistim yan ta, kwayan ta balayo, kunana. And on thy gates. Okay? Oh. So, kaya't nangasawan kakabsat, it takes a great effort. Iti pa nang isuro ka digiti anak ti panagayat ti apo.
Now, you see what happens if we do not teach our children to love the Lord? They will love something else. Kat warning kakabsat kada tayo dito 1 John 2, 15 to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Okay? 1 John chapter 2, verses 15. Okay? 1 John chapter 2, verse number 15. Yeah, verse 15. Ayan. God said, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Hamo nga ayatan, dito nga lubong ko na anak at dati lubong kakabsat. Okay, verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Now, you have to remember this para maawatan nyo ti sense na dito kakabsat. Datayo nga anak ti Apo at the two natures tayo ngamin. Dito makuna nga flesh wano sinful nature, dito old nature tayo, kan dito spiritual nature. Idi inaccept ni Jesus Christ na daan tayo ti baro nga nature. That is the new, the spiritual nature. Now, every day, we still struggle a lot. The struggle is between the desire and inclination of the flesh versus the spiritual. So, dito kakabsat, ti paggugusto na kat derep nga linalasag, dakes, basol, deto'y godly. Now, idikal man kakabsat, if you were listening during my preaching in the morning, illustrate ko kakabsat, DJ vulture kundi hummingbird. DJ vulture at padada nga bilit, but they fly across the deserts of America every year. DJ vulture kakabsat, what they always look for are dead flesh. Di kita natayan, di kita stinking, di kita nabangsit. Natay nga leon, natay nga tigre, basta di kita natay. Okay? They feed on it because that's how they thrive. That's what they are always looking for. While the getting hummingbird, kakabsat, they also fly across the deserts of the US. Ngayon ti sapsapulan na di kitay blossoms. Di kitay sabsabong, di kitay nagpipintas nga sabsabong timulmula. They jaymot kakabsat iti pagfeedan da. And that is a perfect illustration of our flesh and our spirit. No sumrute kina vulture tayo kakabsat, ti sapsapulan tayo kat di kitay derep nga linarasan. Iso nga, once nga isot agar-ari king ka, mapuko mo di interest mo ti spiritual things. Mapuko mo, iso nga kitam di anak mo, once nga awisan, may ka makikimong, dagay nga yung people, kanayin, dagay nga awisan. Maki-join kayo service nga awa, nasa dut ka mo no apay, agar-ari ta kinabuhi. Agar-ari di flesh. You want the satisfaction and the pleasures of the flesh, the sinful lusts. But no agari kada tayo, dete hummingbird nga nature tayo, dete spiritual kakabsat, akat permi nga ti desire tayo kat godly things. You know? Iso nga, kuna niya po Diyos, love not the world, meaning, don't let the vulture nature dominate you. But love the Lord, meaning to say, let the hummingbird nature dominate your life. Bayam nga DJ spiritual nature, isot agraira di biyag mo, ket ayatem itiapo. So, kadigiti families tayo kakabsat, DJ ti ipaganat gat tayo, nga ayatan tayo kuma itiapo. Let us love the Lord. Now, you might ask, Pastor, well, how do we show that we love the Lord? In John chapter 14, verse number 15, God said, if ye love me, keep my commandments. The best proof that we love the Lord is when we keep the commandments. Meaning to say, our delight is to do the will of God. Dagiti sa utiya po kakabsat. Isuti ayan iti ragsak iti biyag tayo. Amen? Now, in number 3 kakabsat, let me give to you the third. Okay? Family virtues. What is number 1? Walking in the way of the Lord. Number 2, family virtue that makes a great family, the love for the Lord. Number 3 kakabsat, na kayong importante dito may ikatlo, especially kadigiti nga chem-chem po. Number 3, the hope in the Lord. Hope in the Lord. Pananginanama itiyapo. You know, we are now living in the days of comfort and luxury. When science and technology has the power to create tools to make life easier, faster, more efficient, and more effective. And the downside of it is we begin to rely more on tools rather than on God. We rely on this
gadgets rather than on God. We rely on these resources rather than on God. Ag-rely tayon kadigiti kakabsat nga created things rather than on the creator, the God creator of heaven and earth and everything that there is in this world. So, digiti anak tayo growing up, makita da amin digiti nga banag, it seems everything is easy. Nang runad tayan nyo kakabsat. Ta diti ayan di Pilipinas agad, I don't know, maybe a couple of years behind pelang ti Pilipinas compared iti advancement ti technology dita US. But the downside, you must always see that for everything, there is always a downside. Laglagay po nyo dito kakabsat. Agas man, anyaman na banag, nga partuatan ti tao, adala ta downside na kakabsat. Always remember that. The downside is, nuhantay nga maalwadan, kansan tayo nga ma-check, kansan tayo nga maisuro, ti proper mindset, iti pamilya tayo kan kadigiti anak tayo. Mapukaw danton kakabsat, ti pan naka-apresyar, ti kinasyasin no ni Apo Diyos iti panagbiagdan. So, the goal of this point is, we need to teach our children not to trust in horses, nor in men, nor in the might of men, but in the Lord. Kung ano di Bible, nagasat ti sang agtalag kadagiti bilid ti kabalyo, kung ano ta kabalyongot pelang ti adaydi. Uno iti tao, no dikat dagiti agtalek iti Apo. Now, in Psalms chapter 78, tingnan nyo kakabsat what happened here. Psalms chapter 78. Okay? Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Verse 2. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Okay? Which we have heard and known and our fathers have told us. What is that? Testimony. Parents, masapol nga the godly testimony tayo kadigiti anak tayo kakabsat. Amuyo, every time nga ma-challenge tayo nga mangted, han kayo nga good because for every step of obedience that you make for the Lord becomes a testimony in your life. Amuyo ka di kakabsat that our footprints should become their blueprint. No footprint ko na tayo, digijay padek tayo, digijay nagaddangan tayo, isot dapat na surutan digijay anak blueprint. Our footprints should become their blueprint. Okay? So, testimony. We will not hide them from their children. Ibagamin to. Showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Okay? For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children. There is something that we need to tell to our children. Ano day kakabsat? Verse 7. Okay? That they might set their hope in God and not forget the works of God. Malipatan dan digiti naramit tiya po. We are now fascinated with the works of men. Oy, naglaing. Di ba? Damagin nyo, digita anak yung kakabsat na kadot amu, damay panggap, digiti kwa, technology, ask them. Uri sakit millennialak pelang mouth of place akong kakabsat no pagsasaritaan di technology. Iso nga gyaman at tiyapo, dadaubing tayo dito nga medyo sophisticated, knowledge na kadigiti complicated. Because they are able to assist me. Kakabsat kadigiti kakastoy nga bambana. But you ask them, they know a lot of things. But the problem is, they know technology, but poor in theology. Okay? Amudat teknolohiya, ngam awan amudat theology. Ano theology? Theology means knowledge of God. Theos means God. Logos, knowledge. Knowledge of God. Nagadot amuda maipanggap ti teknolohiya, ngem halos awan amuda kakabsat no maipanggap kini Apo Dios. That is the big problem there. Iso nga, masapul nga aware tayo kaday ti nga banag kakabsat, tapnon iti kastagat ta, may paganat-gat tayo kadigiti anak tayo, that they will set their hope in God. Let's continue the verse. That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. That's very important. Okay? Now, in Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8, Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8, kuna na, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.
Agado kakabsat ti tattao ita nga mapukpukawan ti namnama kakabsat, di da mo nga ti apo ti ayan ti inanama ya. Oh, verse 8. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river. Hanto malaylay ti biyag na no ti apo kakabsat tinagtalkan na. And shall not see when heat cometh, but her lips shall be green. Uray krisis ton ti masakbayan nga aldaw. Ti biyag na kakabsat flourishing to lataya, blooming to lata. Shall not be careful in the year of drought or crisis, neither shall cease from yielding fruit. Hantong agsardeng ti panagbunga na kakabsat. So nga maipaganadgad ka digiti anak tayo, ti panagtalek iti hapo. That they will not just rely on their own resources or on their position in life, but they will rely on God because anytime, mabaling nga alaon ti hapo digiti nga banbanan. Tati puso kakabsat kita nyo di verse number 9. The heart is deceitful above all things. Manangan lilaw dito nga puso. Manangan lilaw unay. Iso nga masapol iti panagtalik iti hapo. Amen? Nga may paduyak-yak te kadakwada kakabsat dagiti nakaskas daw nga aramid iti hapo. I remember a story diti Dallas Theological Seminary kakabsat in its early days. May isa na nga pagbasaan dagiti at pastor was in a critical need of $10,000 to keep the work going. Mas apol da kakabsat ti $10,000. May isa nga prayer meeting, DJ Bible teacher na tinaganagat ni Harry Ironside. May isa nga lecturer isuna ka DJ nga eskwelaan. Nagkararag. Amuyot kararag na kakabsat kunana, Lord kunana, you own the cattle on 1,000 hills. Ada DJ Bible DJ. Hukwam amin nga dingwen kadagiti ribo apo nga bambantay. Please sell some of those cattle to help us meet this need. Kunana kakabsan. Apo ilakom man digijay nga bakbaka kadanuan-nuan tapnon masuplayam apo ti kasapulan daytoy trabaho. Amazingly, shortly after that prayer meeting, at the pimasok nga cheque nga singmangpet di eskwela, exactly the amount, $10,000. And of course, this check was sent days earlier by a friend who had no idea of the urgent need of the school. The men simply said, kat ididinamag na kakabsat, kunadagat, why did you send the money to us? Kunadagat, no, God told me to send it to you. Kat data kunana, data nga kwarta nga inted ko kada kayo, naggaputi naglakwak ka digiti animal ko kunana. Kita niyo kakabsat? Amazing, di ba? Naggapu iti naglakwak ka digiti animal ko. Hanaan mo digiti prayer ni Ironside. Iso nga kakabsat, ammo uray krisis ti biag, no ammo tayo kakabsat, iti talaga nga panagkararag. Uray umay ti drought, hanagsardeng ti panagbunga ti biag tayo. Data ti number 1 nga maipaganat-gat tayo kadigiti anak tayo. Anak ko kunang, awan serbi na digiti nga technology, no awan iti apo. Ni apo Diyos, isuna ti bilid ken kamang tayo. So, the third family virtue is hope in the Lord. Pananginanama ti apo. Lastly, kakabsat, may kapat. The fourth powerful family virtue that we must have and we must ensure or cultivate, number 4, the service unto the Lord. Service unto the Lord. Panagserbi iti apo, kakabsat. Masapol nga makita digiti anak tayo ti pateg ti panagserbi iti apo. You know, ipakita kada kay diti kakabsat nga mindset. No lalaki dagiti anak tayo, lalo no babasit pay, isuro yu deti kadakwada kakabsat. Ta idi naminsan nga Domingo, at the question dito'y kwa tayo, dito'y BYI fellowship, digiti young people. Kuna nakasta, pastor kasano nga masiguradong na the calling mong agserbi ti apo, nagpastor kunana. So, tisungbat ko kakabsat, hangko sinong bata nga direkta, nangilay ak iti context, kunak kadakwada. Da kayo nga lalaki, hanyo itartarayan data question may panggap ti calling. Dapat sangwem. Kunam ti apo Lord, kayat ko ti agpastor. Di ba may met kay bagam di jayan? Kaysa itarayam di nga calling or you try to evade the idea. Di ba sangwem? Kunam Lord, kasi no the calling mo kat itarayam, hamo maitarayan talaga kamatan na kati apo.
Mangikabel ti dakkel nga ikan di masakbaya makala di naramid na kang Jonah tapno isubli na kagad di plano na ti biyag mo. So, someone kunam Lord, adda puso kang tarigagay kung agpastor apo. Kayat mo ka ding agpastorak Lord. Kunama, kat evidently no kunan to ti apo king ka kunana. Ay han anak ko hanga pastor ti plano king ka. O anat isungbat mo ti apo. Apo, no hanak ko nga agpastor. Pag prosperon ti biyag ko tapno makatulong ag iti pastor. O, di ba? Basta ti pusong panagserbi ti apo. Hangkaman nga nagpastor, gaputa ti desire mo gat di ministry ti apo, dawaton nga i-prosper na ka ti apo, tapno maging blessing ka kadayjay trabaho iti apo. Laglagi po nyo kakabsat. Saan na tayo nga i-bless ti apo para lang iti sarili tayo. Ti purpose ti apo nga i-bless na iti biyag tayo kat para iti trabaho na. We are only channels of blessings. Kita nyo dati puso ni Joshua, di Joshua chapter 24 verse 15. Kuna ni Joshua, and if it seem evil, kuna no dakas kada kayo ti panagserbi ti apo. Ala kakabsat, awang nga tamot kada kayo ti mangibilang nga dakas ti panagserbi ti apo aya. Hanga dakas na imbag. Kuna nangam ko ng Joshua, no para kada kayo, dakas ti panangipatuyo ti panagserbi ti apo. Pili kay nga rod ita kuna na sino pagserbian nyo. Day Diyos, day bangir, day Egypt, ti bagbagana. Diyos ti nain lubungan, the other side of the flood, or the gods of the Amorite in whose land ye dwell, kunana, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kakabsat, let us serve the Lord. Agdakay di da US, agdakay da Hawaii, Saudi ni Jeff, okay? Agdakam di Pilipinas, kakabsat. Ngem ti purpose ti apo, haan nga detay situational, haan nga contextual, no dikat may sa ti panggap ti apo kadaday amin. Awan sa bali, doon nga pa nagserbi ken kuana. Kadamuyo kakabsat, listen. Anyaman nga i-render tayo ti apo di pa nagserbi. Our life, our time, our talents, and our treasures. Listen, hamo ko maibilang nga pukaw kakabsat. You should not consider it a loss. Malagip ko dito nga story as I close. Kat adamay sa nga chaplain kakabsat. No chaplain ko na magat, digiti kasla pastor ka, digiti soldado. There was a chaplain speaking to a soldier in a hospital. Okay? Na dito nga soldado kakabsat, ada na pasama king kuana. Kunana dito chaplain, kunana, kunana, you have lost an arm in that great cause, kunana. Gapo ka deta nga gubat. Napukaw mo, deta may isang imam, kunana. You have lost an arm in the great cause. Simbong bat deti soldado kunana, no, kunana nagisam kakabsat nga nakaragragsak di rupa na. I did not lose it, kunana. I gave it. Nagbayad kakabsat. Nagbayad, di mindset na. Han ko nga napukaw, di imak. Inted ko, kunana. Kakabsat, no ko na tilubong. Awan, dito ubrayo ta church yo. Lose deta, kunana. Aglus-lus tayo ka lang. You are losing. Bale, saysayangan nyo ta oras yo. Saysayangan nyo lang, di kita kwarta yo. Saysayangan nyo lang, deta tiyempo yo. Deta effort yo. Kunam, kami saysayangan, we are giving it. Because to whom we are giving this, that God, He deserves it. He deserves our time. He deserves our life. He deserves it because He gave His life for us. So, aga kapsat, digiti nga upat nga banbanag. Sapay kumata, uray medyo nakapoy, iti adipon ti apoy tatanga nag-preach, nga naingil kuma kakabsat, iti panagdisuna kata kayo. Digiti nga balikas kan sursuro nga na-share ko. 4 powerful family virtues. Saan na kwarta ti mangaramid nga great ti family kakabsat. No, it's not wealth that makes a great family. It is not fame that makes a great family. It is not a big house that makes a great family. It is these 4 things that we are committed to be faithful about in the eyes of God that makes a great family. Number 1, we are walking in the ways of the Lord. Number 2, that we love the Lord. Number 3, that we hope in the Lord. And number 4, that we serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Di apo ti madaydayo kakabsat. God bless you all. God bless you all.